Ole ang masatakin HE channel latuhai in rangin chibay kan buk jail. Marchong bang highlight ang umay lo. Dinamit toy zikin elna. July ni som panga antoka August ni som tumpakan. Kung sang ni som ni sunga niya lo umtaso. Voisun result kung thay nga ay umi. Ay lo tak zetane. Ole tutain thok khun sot ngo te hin kum sang hi le som nia mar naw lai ti na mi toy zik thim tak mi som pali tlang su kaum hai chu ai hung tar lang ding ani phurom te Phurom tak zeta amiruokchu ju dinamit toy zik hi may ni no a kailan chu short story zik ding mi hai sin la paragraph khat khami ka zik kai karing no a asan chu lekha zik ding chun writing skill thadeu nei hi apai mo tak zeta nia Jumar nang te zik thiam le khai thim kan ring ve tho ana chu hi ang skill tina music thim ting chun hiang skill point mo originality plot anole hi appropriate language ti ha hi kan e ve no thim kan ring be no chu sa sa tu ta image ding apoi mo originality hai mo chun plot khang apoi mo ji chun ji imani chen chu zik thim chim ding ana chu le chun anok part HE channel hai hen kum tharahin tu ta competition hi an sun som tum ang dawin an fila phap chu pa chu changla chang rin ang khom okay kum khat chu kala nei na chu hun chun chu prepare man no mai ni mi chu market chu ni lo tu ta thir tu hai competition a lo chang ta hai le la chang lo hai khom phai in reng in chang ding in kum thara chu ei ju feel jew ni sil la tu in martin lo pe no pe ta result announcement chu tu tai thoka minute toy te hunga ei hung nei ding ania chu zo phap phale a winner sai ning chu free thei in ta ding ania Ole kum sang hi le som ni short story writing competition na hin mi som read le pali lain an hung submita amirok chu lai chun pakhat chu story thing zo no lein chu no lania chu chun adang no pakhat chu typing error atam lein chu khom chu check lowin o mane story submit hai income thlengdang lam lowin an submit ang anga pom ani a bichen ka din an submit nung July khalai kha in milo si chapek thei dingam ti a ngien na an hung sim hai khom board chun in submit nung chu board in income content chang thei tano ti in unload on lak amiruokchu en dik tu hai ta dinga all samna ding in font size in anglo neng nu attend 8.5 a submit an umlaya attend chu 20 size kaman uma hingai 13 le 14 size a sim that phong an ni chun en dik tu mar literature society hai chun result hi top 20 hai chu coded system in an sima chule chun en dik tu hai khomin tu hanam Lawmman an dong chu tu chen nan da shifro ne Lawmman hi first second third le fourth prize ding ania chu zawa mi som hai kuma Consolation prize in landing ati chu mark score in an nul lein mi som pathum hai kuma in land landing anita chu le chun mi som pali hai kuma Lawmman pek italo mi som pasari hai kuma Lawmman in land anita ding ani chun Consolation prize sa hin mi merit 12 na hin mi pali in mark in ang char an score chu hai ti lo chu midang merit 7 le merit 9 hai khom mi pahni ve ven mark in ang char an score ani chu chun merit 12 hai mi pali an lein an ni hin I Lawmman chu an kara an sem ding ania sang khat ti kha sang khat dang bel sa ania chulei chun tu ta merit 12 fa Lawmman dong hai pali hai chun zanga sengin an sem ding ani ole delay lawin Lawmman announce ting pang chu hei chanita chu pa chun thiu tu hai kha tu ta video hi sharing kha lo thei loading kan hung feel chewani chu like subscribe le commenting kam kha thei loading kan hung feel box chewani tu in result ai hung announce ding ani more chu tu ta result announcement hi reverse order in namai thoding mo reverse order in kan thoding ana merit 12 fan token kan hung chan ding ani ole an hui tan token result hi hei pung zung ma leite ole merit 12 hin mi pali Lawmman dong a 80 a nakitai hin ang khan July pakhat chu code number 79 a mark score za chu 179 out of 300 ani chuchun a story ziektu tum chun lampuya a ziektu chu ema thuchung mar ani kan lompui tak che chun merit number 12 bo Consolation prize dong tu ding chu
Code number 77. Amahin 179 out of 300 ascora. A story zig athupuisu tlangwal lungsit ti ani. A ziektu hi amingchu mar RC ani. Congratulations mar RC. Okay. Jun anok merit 12 ami tho code number 03. A mark scores at 179 out of 300. A story mingchu bunlei changnung lungdi. A ziektu chu Nehemia Hrangate. Kan Lalrempui tak se. For the consolation prize dong tu ding bok merit number 12 tho. Cho tu hin ayung announce ding ania. Clip tu hai kan lawin ding ro le. Merit number 12 consolation prize dong tu ding. To code number 34. Amahin 179 out of 300 ascora. Chun atina music mingchu kapa lungmoy ti ani. Mingchu CT Mar ani. Congratulations CT Mar. Oleh tu ta top 12 merit number 12 ami hai ngai pungzo ta tu in merit number 11 hai pungzom nok hal kata kain. Chu dong tu ding chu code number inin ring tam. Code number 50 som nga ani. Chun amahin 181.8 out of 300 scora. Chun atina music aminghi ngilni umlo nuthai ngilni umlo nuthai ti ania a ziektu chu wealthy pa Aizawl Mizoram ani. Congratulations to wealthy pa Aizawl Mizoram. Chung lai jing chun tu hi pungsu anwa le par trong mangsul ti dam zeu thaya lungin sit takin fir tu hai ka in thit thim na in sang dak la juk ngien mal chewani asan chi kan ke ne kon vai khat pung na ve na market le drama ale in mi sit thim ding ane tu lai jan anok pha phat nu mari mi trol zek thei ding Okay, only next merit number 10. Code number 72. A score is at 182 out of 300. A story mingchu trapuk ani. A ziektu chu Sema Faihriem. Kan Lalrempui tak se. Chun merit number 9 kay wakin pung kata. Code number 61. A score is at 185 out of 300. Story mingchu pui a ziektu chu Jordan Thangngur. Kan Lalrempui tak se. Wala chun merit number 9 hi panin umno ka consolation prize dong tu ding bok merit number 9 chu tu in code number 8 announce ding ani. Clip tu hai ka lawin ring nok rong le. Code number 28 ani. Chun ama hin code number 28 hin 185 out of 300 ascora. Atina music aming chu kapangai Palina ti ani. Chun hi a ziektu chu Jacob Famhawite. Jacob Famhawite kan Lalrempui tak che. Okay, merit number 8. Code number 54. A score is at 186 out of 300. A story mingchu Hmangaina. A ziektu chu SZ Zote. Kan Lalrempui tak che. Chuchun merit number 7 communicate bokin pung kata. Code number 20. A score is at 187 out of 300. A story mingchu mangai tak dot. A ziektu chu Miss Lalrothar Ṭaite. Kan Lalrempui tak che. Ole tu hin merit number 7 tho. Chu a code number 8 hung pung nok ning ania. Lawin ring nok pen la thi tu hai kha chun competitors mi som rit li hai kam kha. Lawin ring kar ro le tu hin merit number 7 tho dong tu ding consolation prize to code number 76 ane. Amahin 187 out of 300 scora. Chun a story zikhi thu team ti ane. A ziektu chu Israel Lalrempui Mizoram. Kan Lalrempui tak che Israel Lalrempui Mizoram. Okay, only merit number 6. A code number 37 niya. A mark scores at 189 out of 300. A story mingchu khuo root lodi. A ziektu chu V L Khawbung Sinlong Hills Mizoram. Kan Lalrempui tak se. Ole tu in consolation prize dong tu ding laya atop na tak ai juk chung kai ta.
chu a code number tu hin ka hung pung ding ania lo in ringin la merit number 5 consolation prize dong tu ding chu code number 75 ama hin 193.2 out of 300 a score chun a story zi a ming chu thuru phumna munpui ti ani a ziektu chu JC Charlie Zohminglien ani JC Charlie Zohminglien kan lom pi tak zet che tu ta punga po hai kha consolation prize dong tu ding hai chan nia tu hin consolation prize mitum pek tu hai DJ consultancy service aizol le pi Rebecca Hilaire hi channel nei tu hai kuma elom thu ezo khil tak zakane kan lom a ole tu hin top 4 hai pung lang nai nei dingan tana phurom tak chat tu ha mon ni ding okay merit number 4 code number 201 a score is at 196 out of 300 ania chun a story ming chu Aikei khuo chanchin a ziektu chu Nehemia Hrangate kan Lalrempui tak set che Nehemia Lawmman dong za chu rupees 3,000 ania Lawmman tumtu pu lalming thang zote second in command CRPF battalion Bihar achunga khom elom tak set ani tuchun I tuta story lane zoma toite tar lang na juk nei ti khu in hoi em le khulal ro rel team le huoisen a khule tui hai mangai em chanchin ani chu tuta Aikei khuo chanchin chu ani tu hin Lawmman third prize pugna heini nok nga leita third prize dong tu hin asum 5 rupees 5,000 adong ningani hi sum 5 mitum pek tu pu Richard Michelle second in command CRPF battalion le anumei P Dr Joyce Charu hai kuma lom thu Israel tak zatani ole tu hin hai pu nga leita third prize winner third prize dong tu ding chu a code number chu 46 ane chuna ma hin 201.3 out of 300 score a story zi ki aming chu tumru le huoisen entawn tlak ti ane a ziektu hi Rami Bapui haflong ane Rami kan lom pi tak zet che chun to second prize ai pung ma in third prize a short story zi a hlomazong tim lang na nei katia in sung harsat taka in thoka seilin nukha tumru le huoisen harsat na tamtakin abun nelo chanchin ania team an hoi chem le ani ole tu hin merit to team lang nang nei te tu hin mi pahni chawan ba kan tana phuro ta khomel e kalon na bas lang merit number 2 code number 35 yay a score is at 219 out of 300 ania a story ming chu kan Seni kha a ziektu chu zone L Pulamte Lawmman dong zat rupees 7,000 kan Lalrempui tak set che chuchun hi Lawmman tumtu chu tlangwal Hmangaina Khawbung senior manager analytics data engineering Jubilant Foodworks Private Limited ani chun tuta story lane zoma toite tar lang na juk nei ti hi ti nami hi ranwai ina e vai hai hi e sung ku member pakhat ang thowa ngaya ol samzi amishil ching hle ole ei khakla le ei hrit num ta Lawmman Pakhatna dong tu aming pung lang na ini tadi ngania ei pung ma in a winner hin rupees 10,000 adong dingani ti cho ei jok sin la chun Lawmman tumtu Sinlung Hills Council Mizoram hai chunga lom thu ei jok ril tak zatane tu hen delay the thak lo no mari pung hal tadi code number please code number kala nervous meta ei la delay met dimo minute tum bel tu to ei men ngai da khakla kaluta ga ti kala anas in po khom de sin la delay thei ding ei ni ta no a
tu hin ai hung pung ta ding ania chu lei chen hold your breath. Here we go. In ring up. Lawmman Pathna dong tu ding hi a code number 2. Number 17. Ama hin 237 out of 300 score. Wow. Mai men na. Chun atina mi ziki aming chu Hmangaina Rasuok ti ani. Hi Lawmman dong tu ding hi aming chu SZ Zote ani. Congratulations. SZ Zote kan Lalrempui tak ZC Hilarious Entertainment Channel hai kan Lalrempui tak ZC lebai jana Lawmman dong tu hai po in rengin Hilarious Entertainment Channel chun kan Lalrempui tak ZC wane. Ola bai jana ai hun khar ma in to the first prize latu in dinami azi toy te tim dang na la nei va kai te a chanchin chu hing he ne a story chu hing he ane mystery sin athona lak hai now nu in adit a anin ngai zong ta sat el adang chu long ha pan ro ola bai suna ai nei khar main hiu tu hai thulom do pung ding kan la ne ya chu kan lang pung bak ding ne ya tu ta chuma short story competition in elna mi som ripali in an tinami zik ngai num tak tak le tim num tak tak an hung zik hai su Hilarious Entertainment Channel hai an official website www.he-channel.com he-channel.com team thading in an hung kap kai bak ta ding ania chu an hung kap kai in rik thaina ding ani chun chu an website an Facebook le an Instagram lo follow ding in kan hung feel hal bak chewane Chun kum 13 khom hi tinami zik in elna hi hui hot nok tum ania chulei chun tu ta tuma Shanghai le Lawmman la tong lo hai khom ka long nul no in la kum khat sung in prepare na hunin neya chun la thang lo hai khom kha thang din kan hung fit chewani hapo ka bai suna result pung na hun ai hung mang thei chu ania khabel hun dang danga lo ti tu hai po in renga kuma lom thu kan rin cheo chun 84 competitors le Lawmman hung sponsor tu hai si tu hai in rengin kan lom cheo ole Lawmman dong tu hai po kha tu ta in thoka hung sot no dia HE channel an thokin Lalrempui na thu cha in dong seng ning ani chu chun Lawmman in pek dan ding khoman hung chut pui ding chewani hapo kha tu ta chuma Lawmman pung na hun ai mang thei chu ania hil tu hai po in renga kuma kan lom thu kan hril tak zat cheo